Eka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mwese mukomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ijyanye no ku migabane y'amakungu yakure abahereye mu karere k'ibiyaga binini. Eka namwe muherereye muri komine zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, turi ku igenekerezo rya 24 Ruhuma 2024, tugarukanye amakuru atosoye, amakuru abatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijyanye no cyane cyane nkamwe mwejeje gufyonda sabone ku batarabikora manuka munsi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko hama uracubona n'akazogya nyene ufyonde ko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro kuri imbonesha kure yanyu ari nayo yacu. Ndababwiza ukuri ko hano mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa amakuru agiye atandukanye, ari naco twabemereye kujya tubagezaho amakuru utasanga ahandi usibye kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Nkuko mumaze kubimenyera kandi amakuru yacu n'ubundi tuyahera hano mu gihugu cy'u Burundi tukerekeza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, paje ibumbatiye amakuru abagezweho, paje ibumbatiye ibyo utakumva ahandi mu by'ukuri, kandi tukaba dukomeje kubashimira cyane ku rukundo mukomeje kugenda mutwereka mu makuru y'uruhererekane dukomeje kubagezaho, amakuru aba update ari kuvugwa hirya no hino. Munyemerere natebye cyane rero mbagezeho ibyaya makuru. Mu gihugu cy'u Burundi hateraniye inama y'abasirikare bakuru hano muri Ntare ya Rushatse hano Igitega, nibyo turagarukaho muri aya makuru tukareba ibumbatiye iyi nama mu by'ukuri ese iri kwiga kubiki nk'uko twabibonye. Kandi igihugu cy'u Burundi mwibuke ko kitameranye neza n'igihugu cy'u Rwanda, ahora umwuka mubi ugamije kuba haba ibitero by'intambara mwanya ku mwanya. Munyemerere twihuse cyane tujye ku yandi makuru turaza kubagezaho, turaza kubabwira ko ubu u Burundi byemejwe neza ko bugiye kugura indege z'intambara. Bunyoni watahiwe muri yombi ashinzwe ibyaha bigiye bitandukanye, ubu ngubu amakuru yasakaye ko aha hari umwuka mubi ukomeye cyane, dore ko abajenerali bagiye batandukanye bari gusaba nyecubahiro Evariste Ndayishimiye kuba yafungura uyu mushikiranganje wari uhagarariye igipolisi n'igisirikare hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru, ariko nitwasoza aya makuru tutabagejejeho uko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byifashe muri uyu mwanya, dore ko umumenyesha makuru wacu nawe ari tayari kugira aze kutugezaho ibyaya makuru. Bahaye ikaze mwese. Ni igicamunsi nibwo twamenye ibyaya makuru avuga ko mu Burundi hateraniye inama ikomeye cyane y'abasirikare bakuru hano muri iki gihugu, ubwo n'abajenerali harimo ba Prime Niyongabo ndetse n'abandi bajenerali bagiye batandukanye bafatanyije kuyobora iki gihugu cy'u Burundi na nyecubahiro Evariste Ndayishimiye. Aba rero mu by'ukuri bari kwiga ku ngamba zigiye zitandukanye hano no ku myanzuro igiye ikomeye, dore ko igihugu cy'u Burundi mubizi ko kitamenanye neza n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero mu by'ukuri byamenyekanye muri aya masaha, ariko ku makuru akomeye cyane nuko n'ubundi muri iyi nama gendeye ku byo umunyamakuru wacu yatugaragarije ko iyi nama mu by'ukuri iri kwiga ku ngamba zigiye zitandukanye, harimo uburyo bacunga umutekano w'igihugu cy'u Burundi cyose, ndetse bakwirinda urugomo rukomeye cyane, bakongera inzego z'umutekano, dore ko hari kwigwa n'ingingo yo kongera abasirikare, gushishikariza ababyeyi kurungika abana babo mu gisirikare. Hakwigwa indi ngingo ikomeye cyane itigeze ivugwa ariko ku makuru atosoye, nuko n'ubundi ari abasirikare bari hano mu ishyamba rya Kibira. Abangaba mu by'ukuri hakaba hakekwa byinshi nubwo tutazi neza icyo aba basirikare n'ubundi, dore ko harungikwayo abasirikare benshi n'abasoda benshi muri iri shyamba. Rero bamwe bakagenda bavuga ko ari ukwitegura imirwano hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'icy'u Rwanda, dore ko muri iri shyamba twataruye amakuru y'uko hakomeza no kurungikwa intwaro n'ibigwanisho bigiye bikomeye, harimo za burende ndetse n'ibindi bitwaro bikomeye. Ahangaha rero muri iri shyamba hakaba hakomeje kuvugwa amakuru agiye atandukanye. Ibwo niyo ngingo rero mu by'ukuri ku makuru duhawe n'umumenyesha makuru wacu uherereye hafi y'iyi nama, dore ko no kwinjiramo ari ikintu gikomeye cyane, no kugira abone aya makuru byibuze nabyo ni ikindi kiguzi kiri hejuru, dore ko yanatumenyesheje ko ahangaha hanzuwe icyo izi ngabo zigiye gukora. Gusa ku makuru twamenye nuko 1/2 cy'izi ngabo zigiye kwerekeza mu
buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bije nyuma y'uko humvikanye ubwumvikane buke hagati ya nyicubahiro Evariste Ndayishimiye perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, akaba rero muri make ubu bwumvikane buke n'ubundi ngo buri gukomeza kugenda bugaragara ahangaha. Bamwe bashyigikiye ko ingabo z'u Burundi zikomeza hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abandi mu by'ukuri ngo ntabwo babishyigikiye, baragaragaza impungenge zikomeye cyane. Ariko nubwo ibi biri kugaragazwa, hagaragajwe amasezerano igihugu cy'u Burundi cyagiranye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi ngo birangira abo basirikare bemeye ko izo ngabo zerekera hariya. Ubwo ku makuru akomeye cyane nuko hano mu basirikare b'abarundi bagiye kongera kwerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kureba ko bafasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu mirwano kirimo ikomeye cyane n'umutwe wa M23. Munyemere tubumbure indi page y'amakuru avuga ko ubu paje ya Bunyoni y'ugufungwa kwa Bunyoni nayo yaganiriweho komeye cyane, dore ko abasirikare bagiye bakomeye hano bari kugenda basaba nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yuko yagira ikigongwe akakigirira uyu wahoze ari umushikiranganje mukuru uhagarariye igisirikare ndetse n'igipolisi hano mu gihugu cy'u Burundi. Bunyoni arazwi cyane muri politike y'u Burundi guhera ku bwa Pierre Nkurunziza, nyiricubahiro watahutse yitabye Imana. Biravugwa rero ko uyu Bunyoni yahereye kera muri politike y'u Burundi n'ubundi yiganjemo ndetse ashinzwe n'ibikorwa bigiye bitandukanye haba ibya gisirikare n'igipolisi. Uyu rero hanyuma yaje gutabwa muri yombi ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye harimo kugambanira igihugu, birangira iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi kimukatiye sentare Nahinyuzwa itegeka ko akatirwa agafata ibihano by'ibyaha yagirizwa. Uyu nguyu Bunyoni n'ubundi akaba akomeza guteza umwuka mubi hano muri Repubulika y'u Burundi, Republique de Burundi. Ahangaha hakaba hakomeje kuzamuka umwuka mubi hagati y'abajenerali bagiye batandukanye ndetse na nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, bivanye n'uko uyu mugabo yafunzwe ku buryo bw'amaterere. Bivugwa ko yafunzwe ku byaha bishingiye kuri politike n'ibyaha yagirizwa, mu by'ukuri ubona ko nta bimenyetso bihari. Ariko ku makuru twatahuye nuko uyu Bunyoni yagirizwaga ibyaha bigiye bitandukanye, ariko harimo ibyo batagaragaza. Mu by'ukuri ibyo twatahuye yaba yarazize uyu mugabo nuko ngo byamenyekanye neza ashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega buyobowe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu nyamukuru n'ubundi bahise bamushyiraho dosiye ikomeye cyane yo kumwagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye agenda ashinjwa. Uyu mugabo rero ibyo ashinjwa byose mu by'ukuri bikaba bigaragazwa ko ari ibinyoma, ahubwo ari ibyango bishingiye kuri politike, bivanye n'uko ngo umukuru w'igihugu yamenye neza ko ashobora kumutembagaza ku butegetsi. Bihita birangira uyu mugabo atawe muri yombi. Ubu rero byamenyekanye neza ko hano umwuka mubi n'ubundi wiyongereye, kubera ko hari abasaba ko uyu mujenerali Bunyoni n'ubundi yafungurwa akajya hanze, nibura akaba yakwamburwa impeta za gisirikare n'ibindi bikorwa bya gisirikare yaba yarahawe, dore ko uyu nguyu yarashinjwe nyine n'ibikorwa bigiye bitandukanye, akaba yabyakwa ariko atari mu munyururu. Ubwo rero bamwe bakaba bari gukeka se azarekurwa kubw'imbabazi za perezida nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ese Evariste Ndayishimiye azumva abajenerali biwe bafatanyije kuyobora iki gihugu? N'ubundi abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakomeza kugaragaza ko kutumva aba bajenerali harimo General Prime Niyongabo ukomeye cyane muri iki gihugu, dore ko ari nawe urongoye igisirikare hano mu gihugu cy'u Burundi, nadakomeza kumva abangaba birarangira n'ubundi habayemo umwuka mubi kandi uzakurura ibibazo bikomeye cyane. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru akomeye cyane tujye kubagezaho. Ubu Burundi byanzuwe neza ko n'ubundi Uburundi bugiye kugura imbunda ndetse n'indege z'intambara. Izi ndege mu by'ukuri kubera iki gihugu cy'u Burundi kigiye kuzigura, amakuru twatahuye nuko igihugu cy'u Burundi kigiye kwihandagazaho ibitwaro ndetse n'imbunda
imbunda ndetse n'indege z'intambara zikomeye cyane, mu gihe hatari hatangazwa itangazo ku mugaragaro nta nubwo baravuga mu by'ukuri ni ubuhe bwoko bugiye kugurwa bw'indege. Gusa ku makuru twatahuye n'abamenyeshamakuru bacu, dore ko bacukumbuye iby'aya makuru, bavuze ko ari indege zigiye kuba zagurwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Rero Ubushinwa bukaba bugiye kugurisha indege igihugu cy'u Burundi kiyobowe na General Evariste Ndayishimiye. Ibi bije nyuma y'uko iki gihugu gifitanye ibibazo n'igihugu cy'u Rwanda, ni mu gihe iki gihugu cy'u Burundi gihora gishinja igihugu cy'u Rwanda gufasha imitwe yitwaje intwaro itavuga rumwe n'iki gihugu n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega. Akaba rero hakomeje kwibaza abatari benshi, bakomeje kwibaza byinshi bigiye bitandukanye hano kuri izi ndege, bavuga bati ese intambara koko kikomeje kwerura, intambara kikomeje umwuka wayo ukomeje gututumba ku rwego rwo hejuru, dore ko ibihugu byombi bikomeje kwihandagazaho ibitwaro by'intambara, kwegereza abasirikare imipaka ihuza ibi bihugu, dore ko mu ishyamba rya Kibira n'ubundi hasanzwe abasirikare bari guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare ikomeye y'abasoda. Ariko n'igihugu cy'u Rwanda ku makuru akomeye cyane nuko ahangaha n'ubundi umutekano uba wakajijwe kuri uyu mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icy'u Burundi. Aya makuru aba akomeye cyane, mu by'ukuri muba mugomba kumenya. Icya mbere ni amakuru, tukamenya umutekano, diplomasi ndetse n'amakuru abavugwa muri politike hirya no hino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Munyemerere twihuse cyane inshuti banywanyi bacu, twerekere muri page ikomeye cyane iba ibumbatiye amakuru akomeye abavugwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere wenda duhere kuri aya makuru akomeye ku mirwano yiriwe ivugwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahuje uyu mutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Iki gisirikare cyari gishyigikiwe ndetse cyari kiri kumwe mu bitero bikomeye cyane cyagabye hano mu mujyi wa Sake, kiri kumwe MONUSCO, Abarundi, abasirikare ba Tanzania SADC ndetse n'abasirikare b'imitwe igiye itandukanye bahuriye mu cyo bise Wazalendo. Iyi mirwano ikomeye cyane yabereye hano Sake, biravugwa ko FARDC yagabye ibitero bikomeye cyane ahangaha kuri uyu mutwe wa M23 yitwaje imodoka z'intambara, imbunda, imodoka zikoreye ibisasu, zije kugaba ibisasu kuri uyu mutwe. Mu by'ukuri umuriro watse nk'uko tubikesha umunyamakuru wacu uherereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku makuru yaduhaye nuko barasanye kuva mu gitondo cy'isaa 4 kugera kuri aya masaha, akaba hakiri kumvikana urusaku rw'amasasu nubwo ngasa naho yagabanyutse. Dushingiye ku byo yatubwiye, mu by'ukuri ubona ko imirwano yafashe indi ntera, dore ko FARDC mu by'ukuri mubizi ko mu ejo bundi n'ubundi yaguze intwaro z'intambara zo kuyifasha hano mu rugamba ihanganyemo n'uyu mutwe wa M23. Amakuru akomeye cyane rero akaba yagarutse kuri iyi mirwano, dore ko biri kuvugwa ko hari abakomerekeye muri iyi mirwano. Ku makuru yandi twakiye nuko M23 yabaye nkaho isubira inyuma mu buryo bukomeye cyane. Rero FARDC iyirukaho irasa ibisasu ndetse aho yifashishije n'imbunda za zindi za karahabutaka zirasa kure. Ibi ngibi rero mu by'ukuri bikaba byageze ingaruka ku baturage, ndetse abaturage bakaba barashweho na ba FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Bikaba biri kuvuga ko rero hari abaturage bakuwe mu byabo n'iyi ntambara, ubu ngubu babuze aho berekera. Umunyamakuru wacu yagerageje kuganira n'aba baturage, bagaragaza impungenge zikomeye cyane, bari kugaragaza iby'imitungo yabo, ubuzima bwabo ndetse n'abana babo, nk'uko bakomeje kugenda babitugaragariza. Batugaragarije ikibazo gikomeye cyane, ubu ngubu bari guhungira ahangaha mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma naho nubwo bari kuhahungira ntibyoroshye cyane, dore ko mu mujyi wa Goma n'ubundi naho hiriwe urusaku rw'amasasu nubwo ari mu nkengero z'uyu mujyi. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki barakomeza kugaragaza ko nihatagira igikorwa muri iki gihugu haraka umuriro ukomeye cyane, kandi uko waka ngo ariko biragira ingaruka ku baturage ndetse biragira ingaruka no ku buzima
bw'igihugu muri rusange. Abasesenguzi n'abanyepolitike bagiye batandukanye barasaba kugira icyo Antoine Felix Tshisekedi yakora mu by'ukuri akagerageza kugabanya ibi bitwaro, akagerageza no kwita ku baturage biwe no kwinjira mu nzira ya diplomasi ku buryo bukomeye cyane, dore ko mubizi ko uyu nguyu yasabwe n'amahanga ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye harimo Ubufaransa ndetse Ubwongereza n'ibindi bihugu bimusaba ko yakwinjira mu nzira ya diplomasi, yuko yaba Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibona ko iyi ntambara itazapfa kurangira vuba na bwangu. Ariko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo zivuga ibi mw'abantu mwe, icyambere aba ari amakuru, nubwo zivuga ibi ngibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zica inyuma zikagira gutya zigashyigikira FARDC, zigashyigikira leta ya Kinshasa. Ariko ibi ngibi n'ubundi byaramenyekanye neza ko ahangaha haba hari gukora ubugambanyi bukomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishakira agatubutse kava muri iki gihugu. Munyemerere twihuse cyane tujye ku muyobozi wa M23 Majoro Wiringoma uvugira mu rwego rwa gisirikare. Uyu mutwe bakunda kwita intare za Sarambwe, mu by'ukuri yagaragaje uko imirwano yari yifashe kandi yagaragaje byinshi bigiye bitandukanye ari byo tugiye kuvugaho. Uyu umuvugizi mu bya gisirikare Majoro Wiringoma murabizi ko amaze iminsi itari mike yarashyiriweho ibyaha mpuzamahanga bimuta muri yombi, dore ko ashinjwa ibyaha cyane cyane bishingiye ku ntambara iri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yagirizwa ibyaha bikomeye cyane mu kugira uruhare mu byaha ndetse n'umutekano mukeya uri kuba mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere turebe wenda ku byo yagaragaje. Uyu mugabo yagaragaje uko urugamba rwagenze ndetse anagaragaza ko hari abasirikare ba FARDC baguye muri iyi mirwano nubwo byagizwe ibanga n'aba bahagarariye FARDC mu bya gisirikare. Chikakayiko Guillaume uhagarariye ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru ubu ngubu nta kintu aratangaza, nubwo Majoro Wiringoma we yagize ibyo atangaza kuri aba basirikare baguye mu mirwano. Majoro Wiringoma yatangaje ko bagera kuri 13 bageze hasi vuba na bwangu, ubu ngubu bajyanywe mu buruhukiro Ngigoma, abandi batari bake bakomeretse bivanye nuko M23 basanze ibyiteguye vuba na bwangu. Uyu uvugira uyu mutwe wa M23 mu bya gisirikare Majoro Wiringoma yagaragaje ko umutwe wa M23 utakiryama bivanye nuko yagaragaje ko umwanzi wabo ariwo FARDC, FDLR, ingabo z'abarundi, MONUSCO n'abandi bagiye batandukanye nka SADC. Abangaba yagaragaje ko baramutse M23 iryamye, yagaragaje ko n'abaturage tayari babura ubuhumekero, kandi yagaragaje ubuzima bw'abaturage babayemo, agaragaza ko ubu abaturage bahungiye mu bice M23 bafite ubuzima bwiza ndetse ngo M23 ikomeje kubaha ubufasha bushoboka ubwo ari bwo bwose M23 ifitiye ubushobozi. Munyemerere tubumbatire iyi page ahangaha, ubwo tubumbure indi page iyo witwa Chikakayiko Guillaume uhagarariye ibikorwa bya gisirikare hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ahangaha muri Kivu y'Aruguru. Uyu nguyu mu by'ukuri ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye na Lawrence Kanyuka, ibyaha byo gukandamiza abaturage, gushyigikira ingabo za FDLR, gushyigikira ingabo za SADC, gushyigikira ingabo za SADC ndetse n'iyindi mitwe yitwaje intwaro nka Maimai Nyatura. Uyu nguyu Chikakayiko arashinjwa ibyaha bikomeye cyane, dore ko abaturage bo muri Kivu ya Ruguru n'ubundi bakomeje gutabaza umutwe wa M23 bavuga ko yaba Imana ibahaye ngo uyu mutwe ukahagera, nk'uko twabirebye ku rukuta rw'umuturage umwe utuye hano muri Kivu y'Aruguru uko yakomeje kugenda abitangaza. Yavuze ko mu by'ukuri Chikakayiko Guillaume akomeje gutera imbaraga abangaba bakomeje guhohotera aba baturage. Aba baturage n'ubundi ngo bakomeje gutanga ibirego muri ubu buyobozi buyobowe na Chikakayiko Guillaume mu bikorwa bya gisirikare, abaturage bagaragaza ko abasirikare ba SADC ndetse n'abasirikare ba FARDC bakomeje kwivanga
mu bikorwa by'urugomo. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru akomeye cyane yuko hari abaturage bari bari kugenda mu muhanda birangira bahohotewe n'izi ngabo za FARDC ndetse na Wazalendo, bazizwa yuko ngo ari ibyitso bya M23. Mu by'ukuri abo baturage bagerageje ngo kwisobanura bagaragaza uburyo ki bavuye mu bikorwa byabo by'ubucuruzi, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane abayobozi bayo harimo Chikakayiko Guillaume nigera yumva abaturage, ahubwo bashinjwa ibyaha bikomeye cyane nko gufatanya n'ingabo za M23, bikarangira abangaba bahohotewe bikomeye cyane ndetse bakaba bakubitwa bagafungwa. Ku makuru dufite nuko abagera kuri 3 ndetse abandi bavuga ko ari 5 ngo bakomeje kwerekera mu bitaro hariya Igoma, nubwo na Goma bitoroshye cyane. Abaturage bakubiswe ndetse abandi bagakubitwa ku buryo byabaviramo n'urupfu bitunguranye. Bakubiswe na Wazalendo ku makuru twagiye twakira tumenyesheje umunyamakuru wacu ari we watugejejeho iby'iyi nkuru. Ubwo rero igisirikare cya SADC, igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo ikaba ikomeje gushyirwa mu majwi y'abakomeje guhohotera abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nako abenshi bakomeza kwibaza ibingibi bizarangirira hehe, ari nako impungenge ari nyinshi ku baturage batuye Igoma, bavuga ko iyi mirwano mu by'ukuri ihangayikishije abaturage baryamiye majanja, bavuga bati isaha no ku yindi twaterwa twakwicwa, dore ko abenshi abasirikare benshi bagiye ari bakuru badushinja gufatanya n'umutwe wa M23. Ciao kuri mwebwe mwese twabanye muri aya makuru. Imana ikomeze ibane namwe.